mo ato awia yi ensam wodo a yensa so no ebrasom ese akenkanfo mienu yesi nkonya yi na ye kenkan nsam no ade asom Ghanafo nyina e wodonhwe baako entemu a ene eye adwoada oforisi obosome no ne da etoso enwotwe emfinhia mpenu ene aduonu enan eda fofra wotwedi ampo nyankoro pokwa me anafra na kunu wasa ye biemu a ahoden ewo ho ensam a ye de enam yi wokọ ye ntenta kese no eso a eye DLFM yakruchiri edi ato ho no mo a won so wo betima akokan bie sada nso ana ye social media handles ni nyina no awiyi ensam no enam so sa agemensam wo prem to bre ekasebo ehon so kwa wo sa betimi akabi na mmom ye streaming live ewo ye official page no eso a Facebook eye DL106.9 awiyi ensam no do a ye de enam no de bedi mo akotin bi ane se ye beko asante mantamu a na dagomba line me na okasai abayu a wanya mfinhia miensa enipa bi akohunu se na mu eda bonten a we nam so ama ehu na sabre ato wo manfo no eso a yebekọ ne de emu nsam abre atifo yebebo awura mu obrim no fa honom eye piematem se sia meka sai trotro driver ni bi ede ne hyan akotwia fa wonom mo wa yi ase a chese wonom ejemamu no manimpa makoma miensa wo ma prepra emu odem pa ye de mu kyeremu ba beso mo kasebo no emu yebefre poye mantamu a yebekọ woti mantamu na Krachi West menam ka say empenfo de atodwa akyerem se dumso no a ekoso no nti ama efunu ahodo a egu mokyere ni nyina epro anti empenfo hwe na wo mo entu ho na mo eno so mo nsem kasebo yi wo bete former auditor general ne den edit Daniel Damenebo wakasa o kyerema Ghana se bebe yedro yi ya fitization o se de ya wura kro no bo pa ene empenfo bo ye nom ewo kreyim yebebremu ewansan fufuro mu a wapani yabo ni din se assistant coach ede Emma the senior most soccer team the Black Stars of Ghana John Pentel ena me no kasa waden sam transform makomako nan ene media houses makomako miensa akwakwagirem ewo court de enti abrante da court no eno so mu nsam kasa boyi yebekan ni akyerem Chieftaincy Minister Edema my Ghana Steven Asamoah Boateng or the assembly atudwa so and some hodo across wonungwa ewa mla na enkrapo time na matna konda eya openi power no ni duma wodi ni ye please Edema wono no enkra ni chirema chese papai enya de across no eya ware de ne momu no na ya mamre na wono eye mpotem honom na ensafu from so wapani a wono anesi Palestinian man no anemu ewo Ghana na ne ukase wakwa ya adoye bi edi amase bi enyanka enwisia enemrewa ne nkokrafo a wonom ewo Ghana emiami ahodo ni bi yebekọ na eno nso emu nkyeremo ye de abesom wa busuafo nsam no pika we hu na wiayede besom Ghana fo nyina ese agemensam wo prem to bre ekasebo na ensam no ye de namwemu sa no a etise kono mu odumase TV po ene etententen na ye body rank of them enkofo kem enkofo adwumamu a yesene kasebo nso nkonsuo wo ba ye Facebook no eso a ya dwedwra dem ese keji madam wa wo bia kwada zip a Facebook no eye adwuma eye DL106.9 wo de ane se ensama wo do ayede ebra wo no wo belezi amiem na wakeka hyemsa to paye na afi wo do comment na bra yen e wo comment section hono mo a ni nyina so ehia ye begebre ni akenka nsam no so ade amawo na emom awia nsam a yede enam no sa wo koto sese bi aboa krama host apata so a wodasani anadini si ho enu nti eho ahoden emu anigye ene emu asida yemfa Emma time heba mecha eye edru aba monten so aboa Ghanafo ama malaria fever yetu na sese ewa me pacha wolu so appetite wodro pa enemo general body pains so wodro eye time heba mecha enipa we sa wo nomu a ehu bia ni akire efrisa FDA for ajetum sadan so ana mampon Center for Scientific Research into Plant Medicine wonum echirim se aboa Sudan da watiase a akukọ na banko a wokoposo a enye Adro ne eye kama pam enu akiri sa wo yoba wo ye bema ensawansawa egu baby ana wuti na woda ye fe ne to ngona titi wadro eye time HH herbal mixture ene ne capsules adro weti me boa wo ba bema kwada pani abrewa anasa akokora adro ne eye kama ana afenso no wono mo a etimi boost immune system no ema yare wa hodo ni nyina no wotimi eko etia abusua sa wo padodo atu a eye 0244 417669 sadan so ana Pensword Ghana yema event bia no enipa wo ye no ema ne ye nika efrise se eba exquisite collections of souvenirs a yakachi de egu hodo so pro wo pen wholesale ana se bia wo pesa wo ye ne dan wo ye individual ana se bia corporate organization me pacha wo pesa wo di dwuma event bia de eye Pensword Ghana
anuntie bia wo pese dwumade na se no wo cheche chese customized pen and I say keychains, marks, diaries, any notepads me pachuada ye pens word Ghana and krabun put man table no matna in ebutuo wonom eben ATTC ewo kokoblemle aya no afre wonom 0244 622 494 ebusuan wonom ene adwumako emienu a ene hwei waboy adonten se akenkanfo mienu a yede se bia to draw atwupons yede bia bo amotrom ni aboye mfita duku yenkenka ansam no na yempuru emtiefuo enwusie ese Ganja boys edia mejeso eye Grand Star Card amitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B afya abusuan jebra ye dan ho sima na afya den sam no nkyeremu atoam so DL News. Yama etiefo ene yahwefo akwaba yen hyekasebo no ase yen hyekasebo no ase a yenko asante mantemu na asokore mampokroponum ana yedru ne mpehia ba kwa ye fen says Dagomba line mena ukasai areho sempa ana sabre popo bribi fear and panic ana achechire o manfo ne adehia wonom ewo Dagomba line eno no ewo asokore mampo ni nyina no ene se abayiwa keto abobon se awo mfinhia eye miensa amaneboni chirem se ebrada etwa mu no ana abayiwa igo frifie wono mahwehwe no na wo mo ehono na ene anopa yi ana wo makonu se akwada keto no na mu eda se bioda moto bia ewo empotam ho na wo mo chirem se obra wo mu hu sade no ayawe ho sem papa enu nti de enam so wo mu hu ye ni nyina no ene se ene anopa na enkwada mamu anketo bi wo mo ebobo ewo park bia eno no ebe Dagomba line empotam ho ene ade na wonu mu kirem se wobra ankwada ne bobo no uncompleted buildings bi so e won chenche ho na no na ankwada ne ball shot e ma ne kwoto odan num na akwada ba ku dimika ai kwa kofa ball no e ho no hu se bibi da ho no mu watia so ti sefom enti wo sa na chi be na kire se akwada no abese na nsanie wo ma hwe no mo hu no edi ayensa ka e taslima labran wono anasa beto da se wawu a kire se woda ho no mu wono mu kirem se edan no eya brosan na emom nipa bonfo a edi sa abone no wo mu ku akwada no wieye no ana wo de ne kwoto eye last floor eya brosan no eso ana wo mu ja no ho no mu kire se won pronse kwa na se mu eya we ho sempa man kwada no bebo dedi ema wo ba ta sa abre ne nsoro so atie no wani abusua etumnika ko ba posifo amane ema aposifo so yedom betimi bia ema me no kase wo mo atimi akofa emu no a aya awahu sem ye papa na wabra wabata no elisuo enam ne kokoso na wone nsam trofo di nkomo na wo kirem se wonka bi nhemu na bese nansa enie ana ne ba no eye taslima eye labran wo frifie na wo mo hwe no na wo mo hono eno nto wonde nanka wo ni da so se ebia nka kwada no kombe hu nanka ebia wotenkwam na nsufofi antota na nkampese wo gade ho abamu a mene wo ekase wo mko hwe no na akwada na mu na sabre wo mo hu na we nam so amafie and panic ehubua ana abu amanfo ne adehye firi se wo mo ani DL kase bodi nkobo mo kirem se empotem ho no mo no sa de we ebi nsida we ye de di nkan eno nti wo mo susu pa se eye nipa bonfo bi na bia wono ma behye empotem ho no mo abonefo se matesa no wono mo edie na nso de nyira mo na posifo ensa etimi aka emunu a wo mo ade akwahye mo kire na wo mo eye nhwemu na wo mo agina ho bie obonu be kan se eye witnesses anase bystanders no wono mo nsam twefo di nkomo no mo kirem se wobra wo mo ehu akwada na mo no na ne tachirema enipa bofo ne twa ade afiri ho nanso no autopsy report abeto bontre so kirem se ne tachirema no enya de se yetwa na emom no wo mutimu se eye nipa bofo bi na sheda ya se wo mo ebekum akwada no me no kasa posifo oba mane se wo mo nsa entimi nkan nipa bofo no a edi bone etisa nanso ne nyina mo ne se bi mpanesi de wadwane wono ana onim ba bia wote anunti aposifo edi mirika tentesa aposifo moto edi akire eye no cheno kopem se wo mo nsa betimi aka nipa bofo a edi bone a etisa wo mo de awehemu ani nkranhye e magana fo nyina se de wo pam wono wo mrei anunti no so ntimi nyiwa homedi a na wo mo guso eye nhwemu kopem se nipa bofo a edi ewu etisa no wo mo nsa ebetimi aka wonom wei ani awehosemo a efri Dagomba line ewo asokore
yare mampo kroponum asante mantam abeto ya pono so a ye de esom DLTFo ene yahwefo ene awai ye nto akasebo no eso ye to akasebo no so na egusu a wahwesemu na enkra beto DL kasebo pono so echiremu a enipa mako miensa na esi abe kasai wonu ma prepare mo den pa ewo mra trotro driver bi akotwa fa wonu so ewo ayiase a eno no ekoso ewo ye ache mama so a eno no wo brim north eya mesini mo pie matemu na arahusem we esi ye wana no me de twa me ofoluso obosom da na toso nsia wo mfimpim mienu ne aduonu na yimu na sa arahusem kese we ekosi ye wo pie matemu ewo de background se honom aye community center tese as bibibia be kwaso na honom no munyina tena ebotwa na wonom eye yie ene eho ne ma aka na arahusem na ekiremu a emra video bia beto abonten a de kasebo yense ka bi ekirema yese o senkani omudwumadia ne se nipa na wawu a na emra ye ni kwaso no wonom agam no na ekoba se na yesa driver fro no ana afi so eye wo mate fo nyina omkọ ene ne se de driver fo dwumadia mu wo ba Facebook a wo ba hu se video no eda honom kama pa wo ba wo be hu se de ye ankwanhie ni nyina si ye nyina wo be hu se de ni nyina ko bomoden na bra Facebook DLFM 106.9 DLFM 106.9 ewo fedu na de wankasa bra behwe wani akwa homa pa behwe de fa so masa nkwanhia ye ka ho asemi ekosi ye wache mama so wache se enipa mako miensa o ma prepare mu odin pa che se ba kumpodie ne na mu abu se pen a ya reho pa che se enya asem keto akra na ensem ni nyina kire mu ache se o senkani ni dia ne se emra be pie mu waye na se no na eja se wo kire se wono so senkani esense na senkani na dafom enti o mu nyina obi a display screen ahodo a wo enya okoya kotwa U10 baako okoba ebiam na ne ayane de osa akoba ko bio okọ ne mpani so na mfa ene na chen etifa ni pai so ase abekasa yi ekotwa fa emama akoma miensa so a wono ma prepare mo den pa na eye senya ekodi sa wei eye Hyundai Grace a eye 4 seat ana afisu na ma no eye GR H8107-19 8107-19 eye Hyundai Grace no akodi awu a ara ho pa eye enawie ya de esom ya na hwefo na enkani tirema ache se emra nkwansia ni koso no na ni pa wanom eba eye na dodo na ahuri akwatena tena hyen ni ma wo mu nyina bebo abon ache se hyen etwa ne ho saa na ne o se enkani twa sitia yi bi twa ya amfa ama se ameka sai akwakodi awua enipa mako miensa se bi omoda no emu adem pa na enkani tirema se ye kese ya de enipa o mapeprai yedema kokko PM wanim new Abraham government hospital wanom egia yara ne bi omoda ne de emu adem papa enawie ya de esunwo enti we ni nsema hodo ene so ayara hosama de kasebo nsaka efiri apie matemu yento akasebo no eso we ye fra no agemensam efiri sensem o ye de nam no ebi mu odu pa se efunda kakashire anunti wo ba Facebook no so a wadwempo na so de aba efiri se empenesi ye nkwado yina no wo kai sekai a na wakai akotokure ana se wo pere wo nko awoti ewo ko ani mu so empenesi eja wa my phone so enti kasebo no edamu pro akwesa shama traffic eda Facebook no so a wo so fu adwempo ebra na ewiase nyina nim se kasebo ye de esom wo no ye mfra mu eye official news. It's official. DLFM 106.9. Yento akasebo no so ana ye ko oti mantamu. Woti mantamu ane edura me no kasai ayawe hosem papa ewo Krache West ene ne importamu ni nyina no ene se dumso a ekoso yi a say empanifo enfa time table mra wo mo so mo fa time table no ema ene energy minister kura ka kire Ghana fo se yentimamufo no susu se dumso na ba ye yankase yenfa pan ne paper ana chalk kringon na yankase ye no ye time table kire se ayen sem pipa ma kire se me no kasai enye se bio ye ne a ye pe light no e dia ye business nkwa na sa ha yen na sabre se udru eye Krache West ewo woti mantamu a wonu mo eye adwuma ewo mo kira hodo emukura bia hodo ni nyina no kirem se die efuna hodo a egu fridge mu egu mo kire ewo Krache West no ni nyina apro na we anam so ameno kasai wonu mo tintim nkrata eye petition ade akoma wa hempon a wati abanwa so ese Krache wura eye nana mpua besamuna a wotoso amiensa ana afenso no eye owura Patrick Bulato a wonu no ye MC ewo Krache West ana afenso no wopani a woti mantab no wada no se regional health director se
de ekoso ama no ntinu dum so ama efunu ahodo epro ewo fridge mu no wo montimenti na sekura firi se wuyi eka na wo mbɔ ne firi hono mu a ebesa ma wo manfo ne adehye ne temamufo ne yade firi se efunu se bio so opra ebe yade ananam wo mo kyerɛ sɛ dum so no ahadwe yie papapa na wobra doctor osayekofo afrɛ wono ana woti mantam woda no sɛ apomdi adwuma ne nyina no woyɛ pani ana wone ye nua bema eye Kingsley Mamore eye Nana Ken yamade boni a wo woti mantam mudi nkomo na wotirim sɛ de dum so no asiama efunu ahodo apro e wo fridge mu no wodune ho awanti ase nti sampanifo amemudi a ene yade a sɛbio ene aduro ana hwa daache bia no womanfo ne adehye a wonom e wo mpotam ho no womo ebetimi asoa wo mapampamu yankwa homa so ye nua bema Kingsley Mamore yamade boni a wojira mu e wo ho e mayen ensam yi wabone bede wonfa mu nkyeremu ensum yeyen Ken mahan so many abema Ken na pombo ko de na miadumo ye da nyame ase Ken wa pro bo a wo boy ye e wo mortuaries ahodo e wo Krache West oti ene ne mpota mo no sai ana dum so yi asia sai enwuma ama me no kasa mpanefo to bena se efunu empopro e wo mpota mo yi boy nkomo yi many other people wo ti mantem wafa dum so sai e witire mu no enye business nkwa na affect na mbom won mo ye djuma wo coasters akudo mo ye nu tinchen ya ekopim e wo mo chunu so a yade a ne tutu ni eye Krache eye West Municipal Hospital no yade adum so no ha eye won mo a mo ye edjuma hono na opim e wo Krache West eye Municipal Hospital na hono no omo use eye netco na netco no hono mo no kudu a enkania no esuso all right but who pay shops be to say but there was no more ton na no Ghanaian so or ba embom na eni awon dey betimi e dey power e ye fridge sawodo ye to anamo ko pimu e wo hospital no so e hono mo so no na e hono dey na enye onu a omo e ba e wo hospital mo be ji ayarehwe e wo hono mo no e tumre bia nipa no ba e ji sa ode entumago e dey kata no ni e san say mochru no wonu omo da e ye mochru no bi che ye ewu fo no do na cha say ye dey na e pro na sansa me na eye hospital on etnasi ana o mutintin krata sa do di kan station di akoko maye na na mprabe se mu na sa openji point on eye the president of the Oti regional house of chiefs o mutintin krata na ekoko man se papa yin fa eye ni hu enjimu na ebe ya on eye netco for no timi twitwin komo sanso na eye doctor o se afreku for ono eye regional health director ma eye Oti mantama fa so ninsaka eye Enquires na mpempen so me no ka fenje omuchimu a yemfuntu dwan ema mansan ema eye aban no asunti na eye netco force so se enkania no so mu wo bibipa betinya ba be ye amankania na wonde na nkane ewo mu na tinye ejina so omu e dia power eye efidie na ehwe eye ayaresa die ono manka betinya abuo yiye menu amenu ka seyi omu echimu a esanse eye dum so ananse eye low eye voltage no hospital no spending monthly busumbia over 60,000 Ghana cedi and no sika ye to for I do go plant to my the power side ya o metimi afanke won mo mbeje ayaro spani ayaro hwe e wo hono mo entimi am penyi for ejirima by the keka kono penyi for so na njina na yenhwe ne kuta yen kania na yentimi enya awondin enfanye ejuma na edia dankwa mambia no yarwa betimi atiasi e wo Oti mantam afa na ye de asane eye adasa no enya de je betimi ababanye hu edru na e wo Krache Eastern kasa so no menua saa e na ekoso wonu ma omutonton mu enuama enambe mbodo bedu e wo Eastern aso no banya eye pure water abu oni de menua enya onye pure water ye ton water no ma wa as esini say ye di pure water na akoko si eye exaso fridge say wo mu na enya dia ye de na timi na bom light no saa na ejina so but awon di dia ni wo friend pegin fo na omuda eye light na so no mu juju nko ma ye say ye di ahoma tichiro ma no so ma omu enkasa entimi nya ye nim na ekoso enti bo betimi abomu ama ye pegin fa so ati say ye obepi mu e wo Oti mantam a etutu no ye Krache West eye mocho na wo no I guess I'm ready. One more would down on my jeans. The best say, I will be a queer constituency, which a rara, a government hospital. Now, you need a year accommodating form between commercial. So, the Krache West a young motor, among fashion, as I say, woman,
and a year round to monsters of betting. You be from my baby, and Minia, Yabama, when you were here for actually, I will Casafies. Ken ma yena sepa ne amane boyi why ade koso anso de akire ma yen na se de wahye tiefo bono nyame ya domo a mudi akire kopiem e wo rara anso ade besie bia anso ya begene de asoma tiefo ne ya da se Ken yo ebusia ya mane boni Kingsley Mamori e de amane boyi Efri Krache West ene Krache East na kire se de dum so no ama innocent cops chese efuna ne huni asem I want to be shemu. If you want more, Kwadwo otua ne light bill kran sana wo. Atete wo ko. Na if you tua ne light bill awu. Who say in be say na ya na ekobisa your friend say prempa your friend napo matipoku prempa ekobisa na ho nsema odwa ya o kire bi say be ya ye ne ayen fa ya time table o true tantrum na ne bre ye no ahomate say sise na titiri no nsusuanso bone ye de beba o se funu no prosa na enye funu na wa pro na ha adwe na mom ye ne aye won chen no ya de be bre ye ne asem no se nipa ne de wanya wu awie enti ono awu ne de ekoso de ono nim de ekọ but nipa atwa ho ahia wo mo kire ho nom ne wono ma o tetim potem ho nom se ko ba se pampa ne kwa abonten a ha wa de baba na no oden abo aponchi ko awuru a se de yeti na nipa ana oden sa aponchi kwa do wu a lie mu boys timi ko fa ekoto ho akekedro the boys na ehu ne de ane pro asemo Kwadwo ento aso ya to akase body so na ye kwakopie mu former auditor general Daniel Demrebo wode nsama tudwa akasa kiremu a oman Ghana ekwan hodo a ye fa so ye system a ye de jejetro no papa yi kiremu a jese ya de abaya avenue de ma akromfo na wakasa na wakiremu so wo hwe oman Ghana pa ye tax system ne de nyamyenim de kurani eye kura no kwan so pa na mperifo hyehyɛ to ha one when nam so the bokro no my Ghana mu e papa ne kasa na watem so no kra pa na chese said the chesam ne kan ye du ba bia o kan so o ke kan limitation na o kan se o ya tetera de so adompem de atoa e de aso wonom na so o man kasa mpani fo na tetera de so ne de anya de a e bi ka wontire so e na watem se sa pepe na te Ghana ye mra na ye de je eye to no o se sa se de chesam ne kan na no ma hyehyɛ to ha ma ye no enti mpanimfo na amoda omana na hyehyɛ ade so pa de ato taxpayers ne so achese ade so emu odem pa adomlebo ekan okase na osa kire mu so wo hwe ade so eso o man Ghana na ano otentoto o kire ma achese sika nkasa wo adwuma a wo ye no ansa won sa beka wakatua no na yate so to dada na kopon ya adom na sika no so beka won sa ye so wa ne bibi ano so na mpanimfo asa age hoto osa kasa na mla oni sem kirefo kasa ena o tetire ma na so o hwe kwa ya hodo wa Ghana ya fati je to o man mu ha sei na eye useless scratch say eye ade bia mfati be so ade genjan mfaso bia enye do mfaso ba kokura ni so ajasa sade o mo fati je to no tan kra e na wotem so eye avenue part as manfo do na faso abaya kro no pa dia ma wonom o se ade atwa ne nsunu mu part as na kra wa tekra na ne nsunu kra gudemu akiremu a jasa ara ho part as wan kasa wadi wa katua ya teto de ama wo wie wo kwa akwato ade so abekọ no ade bia obeto no so eto da so oyesta hodo a waya odeka ekopie mu e wo shop a wo pese wodi dwa no ade bia obeto no mpanifo e de to de ato so o kirema chese covid-19 ba ye enye nasem dada twam e ma yele yimpo chese ntumi ankuni pa ba kokora wo man Ghana mu na so ba pemo ne o man Ghana ye da hoje hoto ne ba payi tirem se dabi time pa se e betra man mu ne ba manfo akra no wo ba Facebook no so a DLFM 106.9 opapa ya kana ho asemi eya Daniel Demrebo ne phone da ho no mo achese se de o cheche se mu ekyem sam trafo no wo ba betuma nya bi na won so abo oni akwa mo achese papa yi ne kasa mu nyina ekyem ya se ekwe hodo o my Ghana ya fa so je tro no ade so ne mu oden toto ya bokro no pa da ade so mu oden ne de ato o my Ghana so ni senti enmanu no emperefo mo mo de na mo na mo wo moto o che mo mo ntonto o mo na ase ko mo mo dile bia na enmanu ya no o mo se sam onte sa pa de a o my Ghana ma ye wu pa woto tua ho na emra na Demrebo one nsam trofo kasa ne sei na o che ne nsemu efae. That is what I'm saying, that the system is tolerating the irregularities. If it had happened earlier on, it was nipped in the bud and people were not tolerated, or even government sanctioning the various people. Remember, Martinamidi did what do you call it, risk analysis or whatever it is on it, and actions were taken. People have been deterred, but then they came strong. I said, no, we have to do it. So the impunity continues. And like I told you earlier on, it is the tone at the top which deters public servants.
It's just like your father will allow it. If your big brothers are bullying you, you only pray that your father arrives. I don't think so. If by the time the risk, what do you call it? I've forgotten the name we call it. The risk analysis of Japan was done and people's head started rolling. I think we will not be told today that so much has been paid. Indeed. And I don't know. Since we got to know, I don't know the date the audit report came out. Unfortunately, I've not been there in the town for many times. I just heard it. What has happened? What has happened? If monies which should not be paid have been paid, 12 million is not small money, my sister. It's not small money. And we are taxing people. In fact, we are moving the country from taxation to robbery instead of to production that we were promised. Now we are robbing everybody. Even your money that you are using to pay them, they tax you on it. So this is robbery. We are robbing people and use it this way. I can't get it. Enipa wote ne kasa wakase ye former auditor general Daniel Demenevo ena wote ne kano osese unua peni bo paade a wode ane se wotwen so papa beba ente saade a obebo wache yento akase bo no eso ewo DL106.9 over Facebook no so a Ghana fo akere won mo adwen wo bi adwen kire no so se bi efa kwa mu nko ade a ye bekenkan na emom si ankan a na kire se wode no wode afa achemotanwura mu ho ye kan a enye yie Derek Ayete and also my ha. Now we take us a one life, Eddie free in Krakan, ever Poyaman Temum. Was it DL Cassiabo, a more the son of Manamoa, and ya Asam Kutua, or Boasi Kofi Buache. Baby, I'll do message Yafe, would ya coffee Jamaica Muranum, Yankan Wasam, and intend to mankind. Name me a dance, so you so brofu, a yen to mankind yadasi. Sadam so Anna Samabuache, as a man can say, a head the audio bay, and man your summoner, Yansan, Yankan Wasam. I just our kind of party headquarters. Onso nyame wonshirawo ana junior wale and was say kasebon more the pa keep up the good work was say wafa Okogyeabour ne wafa ase Nhyiraba mo kasebon more the pa and one also wade aba na Robert Gamely and was say wo maya yetimwe wote hono mo a o wasem wo so original so a o wasem ente ne obena ntia kopum say Yesu beba ewurade na mo no nse so wo bodamfo and one also wade aba we bube abena enso nyame oba ana wonso ya manyosem sa no yen kan ho asem to adaroma wo beka no party headquarters amayen nyame wonhyirawo ana Gloria Lai ana o se bra panini metie wo life papa na this is ohima ya ajiwa Kwadwo Afra Kuma wasi me student ewo Classic Multimedia Institute and wasi we take as e bono pa ohima se bibia hye yie de nyame wonhyirawo ana Richard Ahwe wasi ni din edi DJ Ghanaman na we take as e bono hwe ne live ewo Facebook a wasi enkankyere aban se ba bia wote ye dum light fitie nra ye nsoi amase se nemu a wono aye ewo rice cooker mo no adani soakings we ria ne de wan fa ama enti ye beda kan ho asem ahefa na de firi baaye ba bia dum light fitie nra no yeda se ana Hansin Diodu wasi good afternoon bro in fact kasebon mo de pa na dwumade amoye e de asom DL de enya asam kotua wasi no size we take kasebon hwe ne live e de free Atomic Hotel e wo Dansoman senior bibia hye ye wo ho de won so yeda se ana nana akuamu aboaten amanyosam na wo ye ntimi nkan ho asem kokan no party headquarters na me won hyirawo ana shama ba edna benya ana wase woma yenuano mosramifo ne nyina no happy Ramadan ayo yada se amisco spelele enso wode aba ana wase woda Ghana Police Service aspa send nipa bofo a na wo spread false with information ana yebe mayira ne nyina no yetimi ache wonom yada se ma yento akase bo no eso yebode awram awo the senior most soccer team the Black Stars of Ghana ana afen so my Ghana ya kensie agopana so nsem any Ghana Football Association wonom ensem eho a na nsem wo nsem eda na election na da Ghana fo nyina ano a eda wo bia tirim se kaka wure na ye ka ho asem kwati se Roman fo nwom akwada nim to ana opani so nim to enne se eye coach Oto Ado eba ye no ana mpanifo eye CCC si dadako bonkuto na wo mu ya ni nyina no de kosi ya ne se abranti akane na wosina kan edema Black Stars eye John Pentel ye bo ni din se wono wonkonkwo ye assistant coach emfa Emma Black Stars of Ghana eye wonom etimo no na fiti bra eye John Pentel ni din epie monten eso no ene wonom a eti football ase na wonom di hu nkomo sports presenters wo Ghana wonom akekabi
ade a kire John Pentel pa be bi mu kra kire mu se abrante John Pentel no won sam fata every se eye ense na ekwaye paase ko won fa no mfrem na wo hwe eye criteria anase qualification ana ade a ebetimi ama obi anya nyina so se we betimi aba ya Blasters coach anase assistant coach no a John Pentel oni sa qualification no emu baako eye me pani country man songo eye Patrick Osajiman a wo ye adwuma e wo multimedia sadanso ana Christopher Nimle wono so eka ho bi ana Sadek Adams a wo ye adwuma e wo Angel FM wono so eka ho ana Ewraba a de ede Veronica Komi wono so ede eka ho wono ma aye nsamtrofo a wono ma ba bonten ebeka se abrante John Pentel on qualify se we betimi asom se Blasters assistant coach sa asamo a wo ka ye no ana John Pentel echirem se ne bonyo so eno ntimi no kasa yi watabiri wonom edoma kwagirem e wo court to say defamation wonom akansamo a enimu ade afa wono John Pentel ho ntino yesi wonom e wo court ana afenso no media houses maako miensa de di nkan eye Omni Media Limited, Angel Broadcasting Network ana multimedia group nso no me no kasa John Pentel atabiri wonom edoma kwagirem e wo court to say wonom na bonti machirem na se womo obrofo bi ka wọ́n mẹ́ka ẹnkyerẹ́ court na wọ́n nkyerẹ́ deɛ nti a wọ́n so radio station TV station microphone ni gyina so a deɛ wọ́n ka nyina no ɛne sɛ wɔn John Pentel no wɔn nsɛm fata ɛdeɛ ba asɛm kura nie abɛmu akatoa abɛmu akɔkono ɛnsɛfufuo bɛ nie yɛ pɛmɛmɛ ɛsɛ aboagye asamoate asɛmpo wɔ samani ɛnyɛ yɛde nakɔto nsamampom ɛnti John Pentel ɛkyerɛm sɛ saa nsɛm a presenters yaka afa ne ho ne nyina no ne bonyo so firi sɛ wɔntimi ntena sɛ masɛ bieburu duadu mfrane wɔ mesi kotia na wɔn gye bɔdeɛ bɛtem na abusua oba Facebook no so a ɛne lawsuit a John Pentel ɛde akɔma multimedia Omni Media Limited ɛne Angel Broadcasting ni nyina no mepacho ɛne papers no ada so we yɛ kan sɛ court summons we bailiff na de ba ɛno nti ɛda so a so betima kenka bie ɛno nti wɔn ada so sɛ defendant no first defendant multimedia group, second defendant Omni Media Limited, third defendant Angel Broadcasting Network ana one more here Patrick wasai Ajimai country man songo the eshase ana Christopher Nimle one also the eshase Sadek Adams edi eshase ana Ewraba the edi Veronica Komi enso edi eshase enunti John Pentel echiremu a ekwanya wamafa so agu nanimu ase etwa ntrafa no ho aka ensamo a eni ne ho ne nyina no wo hu ne se defamation enunti no omomna court wai na se bio patapa apie to ye de mra na wuro wo ba Facebook no so a Kwadwo mo de mo press sports no kakra some of them mo tadi sports wachi me mani di akire pa me de enya de a me timi di akire pi fi se ebere bia no ana Blaster be bobo na ana me so me bayira ben sese na bayira bia as Blasters Argentina time bia Blaster for benya match na bayira ben ya na me mense me follow first chess no da Blasters bebo match bia no na me call do pona na se o pese odidi bia nsa na benya me didi bia nsa ene se pona ene se Blaster match ni pona hia me choose pona bayira no over Blaster match adwamede no die nti na ma wo yesa na die nti na say me so me consume me TV e waste electricity because of Blasters eze wonyo mamba power me anada yi na omo ton bayira no omo nya Ghana fo ya nto ahefo na be oko ha adwen na baby omo de Ghana football ne fa no se apakan ba oba be kire mu akire yen na ahomete pa akire se ehu kurewe mu no wo ka benya asem wo no mo ka no kure no omo keka pe no mo nya asem because Sadek Adams no mo di ball na chi ache ene nsema mo ka no mo nim de enti o mo ka nti ye hwe ni mu se court no mo du o ma betime defend o mo na o mo wo nyina so ho na John Pentel ne kire mu aje se o mo kire se ne license kura o de buy no de be coach ne kura de na nye standard. That's right. Ne nduru sa pempen so no so de ko ye Blaster assistant coach sa no ntino no so afile information enti no kwa ekwan ya fa so ono mu nya that information se ono no license kura no na nduru se o de be coach Blasters no ono nga se be ko yi ne ho ano onim se beba ko na no bu ye mede pa wo se wo twinsi na se nwansane si a ye hudi wo wi abre wankuruma se ne wansane wa ana watwi ni so atia kakra atia
nti ye behwe emoa ne me anusi na se bo mu kogina mpanifo ni mu asabe ye behu do wi abrewa dan no kra se wona ni nkruma ye behu do wi ye nto aso ye to akase bodo so ne ye kwa kopie mo minister of chieftaincy and regional affairs Stephen Asamoah Boateng pepe ya kasa de nsam de atudwa so manga na ma ye wo no ana anu ya beto odwa so kopie mo wo nungwa ne potem a nananom atena konwa wonom eye nkrampanifo tena se ona fo okofu penin ba omode ahu so abaye ba kon ne de aduru no se mpanifo bo omode atena se ya mamre fefefe kama edema no na no ena krebeto odwa echirima ye se eye okofu penin enkrebeto odwa ne video ne se de na manfo chechirima chese papa yi obaba wala bofra wanya emfie ne makomakodu minu pe na Ghana fo ase adan ye no ne se na me wo ma Ghana mu pa se abofra ketekete 12 years na papa wanya mfie ne mako 63 years ana abofra we ya na ukodo e wo mra ma Ghana amaye obi kura ni bre power mpagba hodo wono mu kwa wo manyum se ba ya manfo betumi consider wonom no ma fra wo de wo ma ye dondo na se bia nso wani se abofra 12 years de le papa okwafo pani de wa ye de ntwaye na no na ndrada emla na opani a ne din de Mr. Boateng e ka se na o kire mu se dabi Ghana fo mu nya abotre muntiatia break pa sense de si ye no se de mu hu no ma hwe ni ye enye mu nkire mu no de mo kan nya sa kra na te no ka se na o kire mu se dabi wo hwe amambla na cross na eya amambla na nanom atren konwa mo kra pompere matemu eya de awonom eye na nya de e kire sa wale de na cross no senti sadia manfo keke ka okrom ha so ya wale na nanan ayanse eye okonfo pani ani denden eye wolo mo babu eye no mo bakate eye lawe o to so bia samyensa no sa ne ma na ekoso no eye chieftaincy minister betire mu se nya de a eye no krakra ne mom na ya mamre ene panifo nanan matren konwa etena se wonom eye yen na no ati wasade atudwa se emra nsam no koba sa no ono ankasa na so eye metre chieftaincy eye ministry no omone eye social welfare ana afizo no mka bie wemu ono ma mohwe emma ene mofra eye die so afizo no ya posifo ko no ana afi eye attorney general atenase aya hyehye se esi ameka se abofra no omo takota bra abofra de na firi nungwa e de na kwa kopie mu atenaye bia abofra ne hodu no pa na se de readu na abofra no odi desere na ne je party se be ya abofra no eye chimato biara entumi nkwankoba eye abofra no ehu okasa na osa chim se bia wo maduru sese na yade a ehoba mo kese bia se fata bia no wono de ma abofra no ana afi so omugu so aye hwemu wasansensem no ho na de aka akire bia no so ma betodwa e ma nsem trefo so ya sa aka ema Ghana fo nyina atibi no kirema ne kwakura mu nyina ne se abofra ne nya de anana no anaso okonfo pani no waware ne se ne yire ne mom ya mamre ene mpanifo tena se a wonom eye ne yenti ensema hodo bi a eye Stephen Asamoah Boateng mo ne nsem trefo kasa no odi tudwa and then Easter Sunday program then this also came up but we try to manage the information that were coming from all sources as you rightly said even the basic information about the age was even confusing everybody but we got to the bottom of it and we realized that I think she was born on the 18th of July 2008 that makes about 15 to 16 but at 15 or 16 she's still a child so what we did was get my colleague ministers together, Interior, Women, Gender and Social Protection, Attorney General, and then the Greater Accra Regional Minister Designate, and myself, to find out who has heard what and how do we find the fine line. Basically, what happened over the weekend, from what we have got to know, was not a marriage as we know it. It's a traditional rite, and of course, during the event, a lot of things were said, and the information came out as if they were marrying her to the indeed, I then quickly had to move in and speak to the traditional authorities. I got Nungwa in my office and some chiefs. I also moved to go to talk to the Wulumo myself. And then we began to see clearly that this had nothing to do with the canal relations at all. But having said that, we were concerned about the outcry and obviously the concern by Ghanaians. And that was our worry. Child's welfare was our priority. But whether we've had the right to take the child out of the situation, we talked to the police who helped us to take her out of Nungwa environment. She's safe and everything. She's still within the care, not with the police. From our information, after the event on the 30th, she was actually she went to the care of a mature woman, a grandmother. So there was no relation going to a man's house or anything like that. And so Enipa Watene Council Wakasa, Minister of Chieftaincy and Regional Affairs, Stephen Asamoah Boateng.
Yentua awia pem to breka sebo no eso ye fra no ageminsam ye de fe enkra pompone mantamo asansa akrokoti akwa DL Wahanisia echiripo enkono anunti awiai wo ba Facebook no eso a wadwempo ni nyina no ye beje wadaroma na ya kenkan ede amaw na wose medi ede kwame e Japan wose please ene eye me papa awoda nidi ede opoku agimai prempe wose ene eye ne papa awoda nti wotwedi amponyankro po kwame no ankasa wo nsira ne papa ema no pa we every one ankasa ne ba kwame e Japan and into happy birthday enko enfamao eye Mr. Opoku agimai prempe yeda se ana Kofi Parliament wono so di free agona bobikuma ana mepato wati agona bobikuma ho ana manyosem no ya enafia ha eno de yentimi nkan yeda se yanto akase bono so na yenko yanim wokọ Bible mu a quotation ba ko ye mede pa ani say Yesu ka kire suafo ne say mo mi bo naked na man found toma a me framie esiko mo de mie na me mena se tenkrotoa man fa nsu amramie Kwadwo ehon mo na Peter ka say Yesu su duebo da be na wo bo naked a wo ka say amre wontoma ehon na Yesu ka say wa nya ma wonua no Kwadwo to aso and so one yam so that's right. Nese quotation no trimpa na dey say me no and when you so penny kwa. You see say ya so da na yensi nwie. Sanka ye sin national cathedral wi anka Ghana for most same ye Kristo ni pa. The same way say champion tailor ten how. On ni pa born for say. National cathedral no enwie ni tin Ghana for nya hu say me Kristo ni. What train what baba kwasom. Ma so da no. Eni wo kwan twa o. I know bom biara. Bi ma wo bia na ba bia, so ba bia de we ye nu ba bia o. Level men na edu a obetwen se obekwa sorry. Ene na dwan ni me. Ha me nwane ho. Say stand by ntika ya me ya adom na bibia to dia na say. Asoba na woko. O say. Asoba na woko. O na dey twintwene twan. But you try to say. Me ya Church of Pentecost ni. That mean nti mom sam. Adentra. Uri bisan se mbono so tu yare. E bu anya no kra. O tu yare pa. Se me nyare. Yale bi ho no man na no hwadi. Baby, etumi ma won so moja na ewo mu etumi secretary. Enti na ma se moya de ana. Ye nyare na nso no da bia won se ye boy nsem ti ahode ne wo ho. Me ye nyare basa sa. Me pa to so obo nsem a, o ma won nsem nche nwansana. Enso ye boni tim no da kaja. Kase boni official. It's official. DLFM 106.9. Ebusia de entia me ye quotation no, ni nyina no ene se. Wo mai mo ayetie yi ye wo nyanka e wa ha. Ye wo enwisia e wa ha. Ye wo moborowafo e wa ha. Ye wo emrewa ene nkokorawa se bie wo mu nibie e wo krom ha. We nam so ama wopani a wono anesi wo mai anedi ade Palestine. Wonom anemu e wo Ghana ha. His Excellency Abdel Fattah AK Al Satari me pato wa ba bepiem e wo Ghana na ade ba kwa wa ene se ye nanano mo nkramufo e ba bedi tese wonom e de fetel ne ade no na ehu behia se wone moborowafo ahiafo enyanka wonom nyina e kan bo mu naja okokọ ya doye e de ma wonom na obra eye ora eye Abdel Fattah AK Al Satari one eye Palestinian eye ambassador to Ghana wokoko piemu e wo hono woni DLFM yamani boni eye DJ Active Opoku Active Emmanuel woni no ane di nkomo eno na wopani kirem se eye na nije ene awowo ase eda bi etesa na Palestinian man no ene Ghana e wa anwonkofa eno nti ana wapie every air condition mu a waba se wone ehiafo enkwada se bio enyanka enwisi a wonom ewo ni ma mamobi ene winiba wonom beba bedi se ne beya enkwada be hunu se oh ye ma mini wo ye papa ni wo na so no ye wo mpanifo ase bio wo mo adwene ye ho na wopane no wadnyama hodo pie no ane kokko ye ene ebi anonom de drinks ni enuane ahodo ana wode ekoye na wo kirem ese ade bakọ na ni ha anase na ni kapa no se wo beti se da bi etisa Ghana nso wo pepa se wo mo be mase bio uyenuano mo nkramofo nso akwaba na abompa ye kronkron so de amom firi se nkramofo mpa ye akristofo mpa ye na ama wiase nyina sabre asomdwe kakra timi aba na mmade ba ko a wotwere ni ehwe na ti a na ewura ho pa no se bio
entokwacha ni asode ewo Palestine ama afenso no Gaza wonom empotemo ene wo mo entam eno ntini sambre ya woni se bio enyankai ene mobrofo edi edaponda na bomu no wo betre sese nkwada no ko mkotodwani mu a wo mo mpaye pa ema Palestine aman no se de baya asumdwe beba wo mo ene Gaza fo entam wo bra woni opoku active Emmanuel DJ active edi enkomo no abusua emunsam kakra ene full with food, with sugar, with rice, with spaghetti, with oil, with sardine, with a lot of things. In Ramadan month, we like to see the people very happy. And because of the suffering of my people under the Israeli occupation and in Gaza, all the time we are feeling sad, we are feeling with pain, but today, when the people come in and I saw them very happy, me and the Palestinian community in Ghana here, we are feeling very happy. This program, this year because of our situation in the embassy here, maybe we cannot organize it, but the Palestinian community decide to buy everything to their families, the Ghanaian family, and some of them support with anything he can. So the importance of this day that you are looking to see, you will see all the people is very happy. Enti ebusuafoni ayeti yi eye wopani awono wosi eye Palestinian man no anamu ewo Ghana. His Excellency Abdel Fattah aka Al-Statari and what this ansem we nyina no etudwa na dwumadie na se no na wopani awono de kasa de national chief imam wono so wo wase bi mekire sheik Arome Shaibu na wono so ewase ana wono so wogina alanim ebo mpaye kronkro de man kwada ne se wotwadi amponyankro pɔ kwa me wonhyira wonom na se bio ahiafo mobrowafo nyanka ne nwisia eye obi a nyankopɔn ani ko mo pa anu nti Ramadan no a ekɔ na wiye na wotwi mu no wosre alampaye se emna nkwada no so na emo mo ho ban na enkyekere wonom ewe wobra Sheikh Arome Shaibu wono so kasa no emunsam enie has attracted the participation of women and children drawn from the most deprived communities of Accra, including Nima, Mamobi, Shukra, Fadama and other places. You can see these lovely children have been drawn outside of Accra from Winneba to come and share in a day like this. This last 10 days of Ramadan is a day of auspicious for the expression of mercy, compassion, because God also looks at us with his compassion and forgives our sins. So we also do so through charity to show. That's why if I say Palestine, in the midst of their difficulties and the deprivation and the suppression they are going through, still will have the heart to give hope to other children who are in this country. And as we show compassion to others who are in difficulty, God will also show compassion to us. But those of us who are here we also do so to draw attention to the whole of the world that we've not lost, Palestinians have not lost their strength. They are still hopeful. Enti eni ayeti ye aye wopani awono woye kasamafo edema national chief imam eye Sheikh Arome Shaibu na oba Facebook no eso a ene efe pa sene ambassador yi wapie mo antre so fefefe na wone sebi enyanka no didie no a wadama Taylor safa Palestinian ambassador video ni brabiem mumbe wo sede enkwada no Kwadwo said enkwada bi siti munura omufumpi a utimi se nyame ye odo se enima bi se na ntansi o dabi ya afia no kura kitu bi na omunya na papa ne de na asemu odu enti nkwala no we omo chance bi no mumfa ni agro ana ohwe ambassador no so we nice mind a very nice man o se wone nkwada ne nyina na etu nsa didi fefefe o efe pa we na nyame hira na ahwa bibi ne ntiase oh efe ya antene dia ma no wone nkwada no mo nyina ohwe kwada no a earpiece she ebutu nti no a kire se emu a wode ewura ndodom no Kwadwo ya tigu atamu a obekom mienu se we ni nyamesom na ya na ya that's right oh sa na nyamesom ne kire ko vitara we dipa boni fu aden nyemponko aja we ni Kristo som no oh som nyame a sei na nyameka enkwada ya motie mane makono dodo enkwada drum ya me fadodo aza ya mama Kwadwo ameni waju enyaje papa oh meni waju se enti ebusu aba Facebook no so edaso na daso ani nyina no na apakan so atenase latest from the world of sports. Stay tuned. DL News.
Right, Tabusian Samo Bibiala and Mobibiala Kwabam Fambra DL 106.9 FM. And area from to break us a boy, some very good when some hours so. I have Bob one Busia de Bedana Uniaco and in nearby our good young Sapina de Guian Proswa. Yet the Abagana good young Samoa. And of course, in Crofon close to the latest any exclusives no. Yet the Nina air bro. Miamedin Samana Brown, a dear Majesono. Yes, one of this year, Apakanjich, the Blizzard King Tantam, so Yansha said, Yansha Sam from Figana Mlantia, Esia Kai Ewaman and Nauchi, or more Etoton Trano, Yan from some and found to any media, who roam our Denmark Super League na, Bobo Quafer Nogina Etnafie, Echi FC Copenhagen, Ebo me couple Polymunu, Emomuti Mubakon, na Ghana Yaringa, I have friend Ibrahim Osmano, on the day no, or no chef first go no, Edema Bobo Quafer FC Nogland, on 22nd minute, and was a share Sagono, na Ebusiama me found to him, Sabrantia friend Ibrahim Osmano, the last 4 games for Bobo Kwa, your friend FC Nogilano, were involving in 4 goals into against Randes or Shego, against Ahos or Shego, against FC Midland or to Anna or Yasis, Anna and Ransono or to me Ebenyago into the last 4 games for Bobo Kwa, your friend FC Nogilano, Abrantia friend Ibrahim Osman, was shed 3 goals, I 1 assist, were involving in 4 goals. Now this season in all competition, we bought 34 games, was shed 6 goals, I have 5 assists, were involving in 11 goals in 34 games, season Enquiries, or by Inga Naba Besina Kain, Ediama Brighton and Hove Abion, and one Samano, Samsona Uramo, our Greece Super League Ma, Bobo Quafen, AEK Athens Etnafi, and a Power Thessaloniki Equatie, Obiash and Yonko Eka Mienu, once again Ghana yen defender, Yefane Baba Abdul Ramano, or Shego Edema Bobo Kwa, Yefane Power Thessaloniki, or not Kano first go no, Edema Bobo Quafen Park on 62nd minute, and Osha Sagono. Now this is Abrante Oyadane no striker, goes Oshano, I was Suyepa, winning his 6 goal in all competition this season. Washe Edema Bobo Kwa, Yefane Power Thessaloniki, and a wire 3 assists, into we're involving in 9 goals in 36 games this season in all competition. Edema Bobo Kwa, Yefane Power Thessalonica, Yadon some Edema, CAF Confederation Cup, quarter final, 2nd leg no, Eba so Drisasi Eshebako, Stade Malien Eshebako, aggregate no, Ekoye 3-2 in favor of Tima, Yefane Dreams as Intimeno Kase, Dreams as a progress, Aqua Copium, our semi final of this year's CAF Confederation Cup now. I want some Romani Tima, Yefane Zamalek, and about first leg no, Ebakosu 21st April, Ewo Keru, na 2nd leg no, Akosu 28th April, Ewo Kumasia, Yadon some area to him. Ghana Women's Premier League match day 12 now, result APP Mono, what a Northern Zone, Bobo Kwa Yefane, and then Kumasi Sports Academy 1, Prison Ladies 1, Propia Ladies 5, Royal Ladies 0, and Afenso Ampem Dakwa Ladies 3, Northern Ladies 0, Super Ladies 0, Dreams Ladies 3, and Supreme Ladies Eshebako, Ashton Ladies and so Eshebako, Southern Zone, and the Belly Ladies 0, Siam Socrates 2, Ladies Strikers 2, Hazakers Ladies 1, Soccer Intellectual 0, Faith Ladies 1, Army Ladies 1, Sea Lions 1, and Anyami Aduma and the Jonina Ladies and Police Ladies Ebebo, what Division 1 League no match day 20, Zone 1A no, Tamale Cities 1, Victory Club Warriors AR 1, Northern Cities 2, Steelfast 1, Techima Heroes 2, Mana 0, Wasunta 1, and Awa Power 2, what Zone 1B no, Raccoon City 0, so Bafor Soccer Academy 0, and 11 Wonders 1, Mighty Royals 0, Young Apostles 0, Techima Liberty no 0, and Anyami Aduma, Ukwada, Game Bakwebe to Gabia United, and Dembibi Ebebo, was Zone 2, no New Edibiase 5, Future 0, Nzimako Toko 2, Rose Park 0, Baseke Holy Stars 1, Soccer Intellectuals 1, Park Academy 0, Asekem 3, Seshi All Stars 1, Sky 0, Elimina Sharks 1, Mysterious Ebusiandras 4, King Fraser 0, Swedro All Blacks 0, Venomous Vipers 1, Young Red Bulls 3, and Zone 3 no, Atram Divisa 0, Okoye United 0, Vision 2, Nanya 0, Kotoku Royals 0, Golden Kicks 1, Uncle T 2, Home Stars 2,
King Palace FC 1, Nagod 1, Kofodia Sempefi 2, at Accra Athletics 0, Huawei United 2, Still Believe 1, Susublibi 0, and Akachi All Stars and so 2. Ghana Premier League match day 24. Dano Memory Dano, Bechem United and Shebi, Asante Kotko, and so Anshebi, Akayans, Eshebakon, Bofakwa, and to me Ante, and Dra Games Abasono, Hato Folk 0, Go Stars 1, Brekum Chelsea, Eko PM1 Swatre, and Yomko Kotia 0-0, NAPMO, Kaya United. Eshe 1, Heart of Lions Entumante, Adriana Stars 3, Red Tamale United 1, and Bobo Kwefren Samates 1, Media Mazo, Nyami Aduma, Nanke said Dinsasi any Legon City Sebo, Nancy Tuasheda, Premier League table no, Samates Edikan 45 points, Nations Etosumieno, Omo 43, Adriana Stars Etosumian, Omo 39, Accra Lions Etosu 9, Omo 36, and Brekum Chelsea Etosu Numa, Omo 35, Asante Kotoko, Eda 8th position, Almost 33, and I have to folk at that 10th position, almost 32 and 17. Top scorers, as someone boating a free Nations of Sea, 10 goals. Isaac Menta, our Diana Stars, 9 goals. Hamza Isa has to folk 9 goals. Or guess no Krano, Bechim Nanso, Oko, Tanzania, or that's one 9 goals. And Steven Mukwela Desinsono, Ewa Santikotqua, or 9 goals at 17. Now, Upiemo, our Manonia, Copa di Reno, Ebasuna, or Kimichema, finance, no, na Ghana, yeah, Brant, your friend Naki Williams, Niti, my friend Atletico Bilbao, and then almost share back on Real Madrid Council share back on, yeah, boy, extra time is still now, Obion to me and Shebi and Count, yeah, the penalties and Eshe Sono, and Atletico Bilbao, Eshe and 9, Emma Real Maroka, Eshe Muno, Copa de Rey, 2023-2024 season, Atletico Bilbao, Grand, Arsenal, Eddie Kine, 71, and Menoka say Liverpool, Etos Muno, 71, Man City, Etos Miansa, almost 70, leagues now, Kanyami Adumne, Yumleba. Yeah, the almost result on Ebronti in Andra. Big game never so England. No. Manchester United she 2, Emma Liverpool she 2. Tiniaki Kakwe, Asna Yiro Kaka League, on bet me Ajiwo England. I want some Rebusia. My Yamfa good emun summon in Sinian Prapreche, na Yamfa Casebon in Simia Media good emun summon de Brono. A dear Major Sono, Yesuano de Share, Apakanjich, the Blazekin over to you, Okogyeabour Utim Kotoko, now Chinso, Ankui, and Farmer. What's the meeting? Say with Tim in Kotoko. I didn't hear. Say Kotoko. One support to Kotoko. Me. I'm not blaster crowd. I was a Kotoko. Yes, or Kunya. Only that day. But me as the last no Kakotoko as them. Me and a friend, and it young home. I said, me boons, not me moon. Okay, me not saw your Kotoko. That be media. No can say me football there. When injo. Hey, blaster on those days, no. Na odonwo. But a lady, me people na. Ese blaster game. Asem na no. Enti abusia anyumre ba be kan ho asem yi. Ya be kan ho asem. Otumfo kura dia atum se wi ase ade ba ko a egu nanimu ase no kotoko. Na me amete ayi. Ba ho age. Enti wa fa ho age. Danka. Opa. Adua medwen amanga. Asemo. Enti abusia ye na pakan ase. Enti ya de kase boni besi wa ha yemfa ase da emma wo se wo ye wetiefo na wo ma ye kwase emra mesom. Champion Kofi Taylor ni pa bonfo ene nankata ade na wahye this one ntwamu ba bia bulldog wo so mesi a chase de no ha do bepre ho won na de ko Facebook no so ni pa boni ni enti yenso ye mienu mene mo afaase ne ba ye na echa ebutu mo afaase ni tie no boy midi e de Grand Star Katia meeting kra mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B ya fa wo chane kan ho echa ne de esi de echa hin fie ha de Sana no Roman father kura kan ho asem o. We Roman wen pa boni ni o. Obisa me say onim de ntia de bia che so me na e bia na mapempo mapa na. Sa o ga. Ti da kuro me yi me na he. We na anti enne pa dia Roman ye etrese. Na obisa. Sa we gina e kan say. Ni pa boni ni Roman father. Enti abusia ya kra ya so. Ama enkomodie mu hema. Nana adwasi okay. One in pamfo abetena say na DLFM is happiness. Stay tuned. DL